कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे पितासुतं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रजप्रियं। नमो भगवते वासुदेवाय। भक्त सज्जन, हिजोसम्म हामीले 20औं अध्यायको मूल पाठलाई श्रवण गरिसकेका छौँ। आज हामी 21तमोऽध्याय अर्थात् 21औं अध्यायको मूल पाठ श्रवण गर्नेछौँ। वाल्मीकिरुवाच अनलोत्तारणं कृत्वा प्रतिमायास्ततः परं प्राणप्रतिष्ठां कुर्वीत हन्यथा धातुरेव सा। प्रतिमाया कपिलो द्वौ पृष्ट्वा दक्षिणपाणिना प्राणप्रतिष्ठां कुर्वीत तस्यां देवस्य वै हरे। अकृतायां प्रतिष्ठायां प्राणानां प्रतिमासु च यथा पूर्वं यथा भाग स्वर्णादीनां देवता अन्येषामपि देवानां प्रतिमास्वपि पार्थिव प्राणप्रतिष्ठा कर्तव्या तस्यां देवत्वसिद्धये। पुरुषोत्तम बीजेन तद्विष्णोरित्यनेन च तथैव हृदयेऽङ्गुष्ठं दत्वा सस्व च मन्त्रवीत् एभिर्मन्त्रै प्रतिष्ठां तु हृदयेऽपि समाचरेत्। अस्यै प्राणप्रतिष्ठं तु अस्यै प्राणाक्षरं च अस्यै देवत्वमर्चायै स्वाहेति यजुरीरयन् मूलमन्त्रैरङ्गमन्त्रैर्वेदिकैरित्यनेन च प्राणप्रतिष्ठां सर्वत्र प्रतिमासु समाचरेत्। अथवा नाममन्त्रैश्च चतुर्थ्यन्तैः प्रयत्नतः स्वाहान्तैश्च प्रकुर्वीत तत्तद्देवाननुस्मरन् एवं प्राणान् प्रतिष्ठाप्य ध्यायेत् श्रीपुरुषोत्तमं श्रीवत्सवक्षसं शान्तं नीलोत्पलदलच्छविं त्रिभङ्गललितं ध्यायेत् सधारं पुरुषोत्तमं। देशकालौ समुल्लिख्य नियतो वाग्यत शुचि षोडशैरुपचारैश्च पूजयेत् पुरुषोत्तमम्। आगच्छ देवदेवेश श्रीकृष्ण पुरुषोत्तमं राधया सहितश्चात्र गृहाण पूजनं मम। श्रीराधिका सहित पुरुषोत्तममाय नाम आवाहनं समर्पयामि। नानारत्नसमायुक्तं कर्तस्वरविभूषितम् आसनं देवदेवेश गृहाण पुरुषोत्तम। श्रीराधिका सहित पुरुषोत्तमाय आसनं समर्पयामि। गङ्गादिसर्वतीर्थेभ्यो मया प्रार्थनयादितं तोयमेतत् सुखस्पर्शं पाद्यार्थं प्रतिगृह्यतां। नन्दगोपगृहे जातो गोपिकानन्ददेहे तवे गृहाणार्घ्यं मया दत्तं राधया सहितो हरे। गंगाजलं समानीतं सुवर्णकलशस्थितम् आचम्यतां ऋषिकेश पुराणपुरुषोत्तम। कार्यं मे सिद्धिमायातु पूजिते त्वयि राधातरी पञ्चामृतैर्मया नीतैराधिका सहितो हरे। पयोदधिघृतं गव्यं माक्षिकं शर्करां तथा गृहाणे मानि द्रव्याणि राधिकानन्ददायक। योगेश्वराय देवाय गोवर्धनधराय च यज्ञानां पतये नाथ गोविन्दाय नमो नमः। गङ्गाजलसमं शीतं नदीतीर्थसमुद्भवं स्नानं दत्तं मया कृष्ण गृहतां नन्दनन्दन। पीताम्बरयुगं देव सर्वकामार्थसिद्धये मया निवेदितं भक्त्या गृहाण सुरसत्तम। दामोदर नमस्तेस्तु त्राहि मां भवसागरात् ब्रह्मसूत्रं सूत्तरीयं गृहाण पुरुषोत्तमम्। श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यताम्। अक्षतास्तु सुरश्रेष्ठ कुङ्कुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण पुरुषोत्तम। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया ऋतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम्।
नन्दात्मजो यशोदायास्तनयके शिशुदन भूभारोत्तारकस्यैव ह्यनन्तो विष्णुरूपधृक् प्रद्युम्नश्चानिरुद्धश्च श्रीकण्ठसकलास्त्रधीक् वाचस्पति केशवश्च सर्वात्मेति च नामत पादौ गुल्फौ तथा जानु जघने च कटी तथा मेढ्रं नाभिं च हृदयं कण्ठं बाहु मुखं तथा नेत्रे शिरश्च सर्वाङ्गे विश्वरूपीडमर्चयेत् पुष्पाण्यादाय क्रमशः चतुर्थ्यन्तैर्जगत्पतिं प्रत्यङ्गपूजां कृत्वा तु पुनश्च केशवादिभिः चतुर्विंशतिमन्त्रैश्च चतुर्थ्यन्तैश्च नामभिः पीताक्षतेन सहितं पीतचन्दनसंयुतं पुष्पमादाय प्रत्येकं पूजयेत् पुरुषोत्तमं वनस्पतिरसो दिव्यो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमम् आग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् त्वं ज्योति सर्वदेवानां तेजसां तेज उत्तमम् आत्मज्योति परं धाम दीपोऽयं प्रतिगृह्यतां नैवेद्यं गृह्यतां देव भक्तिं मे ह्यचलां कुरु ईप्सितं मे वरं देहि परत्र च परां गतिं गङ्गाजलं समानीतं सुवर्णकलशे स्थितम् आचम्यतां ऋषिकेश त्रैलोक्यव्याधिनाशन इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि गन्धकर्पूरसंयुक्तं कस्तूर्यादि सुवासितं करोद्वर्तनकं देव गृहाण परमेश्वर पुगीफलसमायुक्तं शकर्पूरं मनोहरं भक्त्या दत्तं मया देव ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसु अनन्तपुण्यफलदां मत शान्तिं प्रयच्छ मे शारदेन्दीवरश्यामं त्रिभङ्गललिताकृतिं नीराजयामि देवेशं राधया सहितं हरिं रक्ष रक्ष जगन्नाथ रक्ष त्रैलोक्यनायक भक्तानुग्रहकर्ता त्वं गृहाणे मां प्रदक्षिणं यज्ञेश्वराय देवाय तथा यज्ञोद्भवाय च यज्ञानां पतये नाथ गोविन्दाय नमो नमः विश्वेश्वराय विश्वाय तथा विश्वोद्भवाय च विश्वस्य पतये तुभ्यं गोविन्दाय नमो नमः मन्त्रहीनेति मन्त्रेण क्षमाप्य पुरुषोत्तम स्वाहान्तैर्नाम मन्त्रैश्च तिलहोमो दिने दिने दीपकार्यस्वखण्डश्च यावन्मासं च सर्पिषा पुरुषोत्तमस्य प्रीत्यर्थं सर्वार्थफलसिद्धये यस्य स्मृत्येति मन्त्रेण नमस्कृत्य जनार्दनं यदूनं तत्तु सम्पूर्णं विधाय विचरेत् सुखम् इत्थं श्रीपुरुषोत्तमं नवघनश्यामं सराधं मुदा सम्प्राप्ते पुरुषोत्तमे वनितले लब्ध्वा जनुर्मानवम् भक्त्या यः परिपूजयेत् प्रतिदिनं कृत्वा गुरुं वैष्णवं भुक्त्वा ह्यत्र सुखं समस्तमतुलं गच्छेत् पदं पावनम् इति श्रीबृहन्नारदीयपुराणे पुरुषोत्तममाहात्म्ये श्रीनारायणनारदसंवादे दृढधनुपाख्याने पुरुषोत्तमपूजनविधिर्नामैकविंशतितमोऽध्यायः श्रीकृष्णगोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति।